Ostras, Benino Campos. Pois, O del Arpeiro. Pois temos a Marcos ali. Onde está? O fillo, mira. Este é o fillo. Dade un aplauso a Marcos Que aí. tal, Marcos? Hola, Marcos, que tal? Como estás? Muy bien. Vamos, Roberto. Mucho gusto. Encantado de estar aquí. Pero, espera. Tú eres fillo de Benino. É de Loli. Sí, tamén está ben ese matiz porque Benino solo... Aí estamos vendo, que tal está? Muy ben. Oye, Pongo con micro aquí. seus aniños, pero muy ben, muy ben. Cantos anos terá Benino? Benino non é tan... 76 cumple este 76, ano, E hai tempo que non vexo, E tú cociñas como a Elon? Non, eu son músico. Eu algo de cociña tamén fago, pero Sí, o eu sea- son músico, gaiteiro. Eres gaiteiro? Sí, señor. Ostras, o sea, na vosa familia traballar nada. Bueno, traballar traballamos porque hai que comer todos Pero os gaiteiro, días. teu pai toca a gaita? No, meu pai empezou co tambor e foi o que me transmitiu a min ese vicio dos instrumentos tradicionais.